Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Schools Welfare Development Association Central Body mentasngi ka Sautarik Yayong Ajar Pesan kalalit banbu ada kecing tho ni ka memorandum hau menteri ketanat puli puthi ke jela urakam sangma ban terwai kecing ajimut na bentaban penyat ya ke skul ha ke jela u president ka association uba HM Marbanyang abakran shikalapat hai kubor ule thu bakimat ki baka association kalabu ha ni ka memorandum kalong ban penduna ya kecing don bun teli ke skul ha ke jela dak ba penya so lang no ya ki primary ki secondary bar ki higher secondary ya ki tu ki skul ki badan la ka jong dak ba bu no tang uwei u yudai skot ka bamut ba ki skul ki badan ha ka ju ka jaka ni ka ju ka ying skul ki dei bandan bet tang uwei u yudai skot nang ta kala ajing mut ban shim kya ban ajing rap ya ki secondary school ban kentiu shika higher secondary school patkum ka jing penyat ki NEP kum juru ban kentiu kerdan ni ki upper primary ki basyongnya shiki secondary ki badan ha ki jaka ki bomdan secondary Shushu kila dawa ban pen baha bat pen klan ya karukam hikai ya ki school primary dak babu sangut kinong hikai but way we had teacher kumjuru ban pen mi no ya ka original certificate ya ki tu kinong hikai ki balik ya ka DLED lingbak and iOS nangta kala ajing mudru bakan yarap ya ki uniform na ka bentagi kena school la kalong ki school ad hoc ki school shimet bayarap da ka sorkar lani ki school shimet School Welfare Development Association ni pak ya kanika board tip Syabaro di Tuhat Jongka Association kumjuru syaki school welfare di badan apa jelas di bala community ba nakabenta jongi banginon bang sebit ya kami tahu udah kasih kat kumangilai rai ha meeting ka adap di mentakasih ila dapan ai ya kami memorandum sya education minister but kumjuru ya kami memorandum ila ai kopi Syabaro concern nadu chief minister nak kepada tetap te nak kebenta ka jinyakran babania halor kini timbat penginabu kami beradab insa ya kendu pat hari kata yo banwan dak se anda una naklan ju minister on study boh yaki te ka jinyakran ka ba bania kan salong hadir dia kebenta ko bania thu yapi ba timbat di bangga summit hakani ka memorandum di dan satu ka bading kong kadai ka streamline of school and categories masih patai lengkot kan ni kumang yo iba kajing ya syakmat bat kajing thu ban penduna ya kajing ya kan number jong school da ka ba merge lang no tang kawai ka school kumbnadu primary hadu secondary dan higher secondary pandan no tang way high school ketika kam kelaya syahwat beta nakalang jong yung gidan ro ketika jing ai jingut ya ka department ni ka sarkar kalong ba hakabe dai baka kerteng jong ka school ban itu be officially tang kawai de kabut da ka level ka bahalo nama balai pro sikata ya ki school jong ila itu nala ka jong ya ka LP la ka jong VP la ka jong secondary la ka jong higher secondary la ka jong kabu jing ya ba ka jing trikam ba ka jing I information education jing ya di kumang yo iba la pantau do chief minister ka jala jing ke de jala ka bon ek school bu khasa hajar tap di kade namar ba hang ni jala jing la itu la ka jong categories de la la streamline no la merge no ya kan ni anget pa kan number jong school kan sa duna tarik ko kamat kusam tina lor bang kata kajing ajing mot ba ya kalau ka kerteng ni kwa ru ba ngindon te tang kawai ka categories but itu kata kumpi non government aided and partially aided kat kum bala mention ha poka declare state education policy ni kwa ba kadi kajing itu nang ni syahmat kan long lo tang hakini kat kum bala kuita ka poka policy te kamak ka ba ar ka ba ilabu kadai ka financial support nak untuk secondary school pat ka upgradation pi kani ka jingrap di secondary kani ka mat ka ba nakawai ka por sin ka por jiakran ha ka ba nakalian ka office jong ka directorate kumjuru nak education department ki pa ka proposal korup sao ka ba ham kongsan niru kadai na kapenta in service teacher
dia bang ya pai ka state tu ni kita yu election ya statement dong election Malaysia tu ba bidang don pun i untrained officials ti kembang ngai ba kilo hikai hi kidi kino kelador no jadi nang salang ka ki baro ti ba kin ha dei da ke jing don ya kino kai ba petibet hai ki ka jing bon tu kidi untrained officials badan apa sekolah tak sekolah ni kualiti juga sekolah. Kadang-kadang nak lain juga ASEAN ni buat kan keempat sekolah. Ba, kau bakal perlu tak ke polisi. Maka tilah nak kita yang service tu siapa bakat. Dah kaba, wah dah kan kau kalah kelenti. Patah biar tu. Kai nomor bun mentah kilah kan tidak kita dia. Kilah banding saya kat. Maka sekolah ini mentah kan kampan kan. Hong daripada sekolah. Kumjuro ya gitu di bapak tap ya ka DLF kala apa ni tai of no kali ka igunu ai ka bangi ajing buat mengi no sama bapak igunu kan kita de na ka penta kan ni kerpa merupakan extend ya kan ka jing ya tai of nama benta dan su kan ha tupi de su halor kan ni kan kelebihan sis contoh undang dikai ki ba le ke DLF na ke LIS kaba makibara kreatif kaba baro kreatif sepakat dengan isu kaba merekam sepanda dial hang ni nak itu ke ASEAN ya address yang dengan isu kaba day na du kaba situ aja kan lai kan san aja kan san kan yo offline kumjur kibala ini kita kiba sikili kibala dipu sarka kumjur na kabanta kini aja kan yo aja kan senda ini kibala online ma dikai kaba dang sa adu beta ndai baro ma 90-95% masuk. Bagi dah saya data kalau pak, nak kini all parts sekarang jadi offline. Bidang don hati kita keempat, yo dia kan original maksud ini sertifikat, no. Nanti keempat jumlah penting ya kata anomalies kata jing baklah apa result. Tekan ni ketika jing timar kecuali nak buat puas support, apa yang hak lembaga arti, kalian kasih mereka misngau jenjar maupun sekolah ni dalam negeri kita kai lah sekolah jadi kai siang dah. Jika ni kejing bam yo jomki ya kena kasar kit kora je. Kemudian bangin pencisya yang ni kai jini bang malam qualify. Setu am. Di nak kadang ni tai ka pan simkia ban nak kapenta ban ya dar ya ka service ke jom. Di halok kan ni nak terancang ka kan dengan berantong jumi. Ba nak kamu ke sarkar kan ban sim ni step ham ban tuklar pakai LIS. Ba nak kamta jong parok gini, tak parok. Di kumjur nak kamta gini bapak yo, jadi jong online bang. Aja katnya berkandai. Tidak kat tu kat ni bapak yo, yang original maksud dan sertifikat. Buat lada, kiba bon kila yo. Di kani ketika jing kerpat kebaman nak kapor jong kini kini. Nohikai kita ni jadi arti kesusah tangan kita. Ini nak lain tu kesang. Di kerpat kesorkar, bahkan simsia sahih simpiang dari kemat. Jika bakat duk kamat kepasan kadai nak kepenta kena kapedi kajiyo uniform mau kebajiyo jingirap kan hati government bagi sekolah. Ini kani kaba kum kaji kum ka ASEAN ni lah iklan nak kajilah kenapa? Kalau ka kebalang siang jadi kena sekolah ibadat kajilah tu. Nama belai tentang hak kaji ke sekolah. Kabadon kebayang ke kategoris. Kasi buka LP ke dia atau ke UP dia sesi. Kena aja ke UP dia, kena aja ke LP dia. Kena ikli, kalau kini kena dia uniform mengini dia. Kena tak ada orang kalian tu kesan buat ban tahu siapa sarkar, ba kadai kecil ambil projek di jong school baru ada. Lah kadai edit, neki on edit. Maka cimentoy jauh kena sarkar nak kepenta ban haji nak secondary di bala dia yo ai kecil itu nak sarkar nrai hadu menta kan ni kam trekam di kembang ya pai yang kecil trekam ya ke RTP kabak di secondary di bandan ni hadu dua di kadi kecil kre jong ki school ban kentiu sakaya secondary kan bu kecil bakal lemda kila yo syuai di rap kabadai bakan nikah existing kan ada lita de nak kepentakan ni nak lain juga ASEAN ni ha ya kan ni ka jintho kepenta ban kepat jone ke sarkar ban nak kepentakan ni kepat ban ai jira secondary
day ban sipya ban le no mardo kumjuru na kapenta ban kentil kerdan yang apa primary di basok ya di badan nak kita jaga di bamdan secondary dua palat eksan kilometer akan kita jalan jadi de ban seng yang secondary lani upgrade yang kita sabing apa primary school kata kali kau itu terwa ke jadi dah kapabut nanti kendon di baladan isu-isu nak kapenta kemat kebalai nak kapide bekerja pengklaim yang ke primary education tindak kalian itu ke seng katung kene ke memorandum jadi dilakukan syai ba ke sarkar kala dei minta ban hikmat ban klaim yang ke school di nadu apa primary yang katung ka NEP tinggi suatu ba katung ke NEP ketika jingkia yang kini ki kelas kala ya kini ka structure bang di kumta na kapta kani ka jingdon ju kino hikay yang ki school ka basu sa tak arno kani ka jing sa tak arno no hikay di yo jirap na sarkar na mensiwa kadena do kisenti na ka hasil autonomous pi at ko po ba ka pniat ka HDC ki school tak arno na hikay ka sarkar siya ka kumta de ka jing kelai jong ka primary no primary education kala na ko po sa ko ka number ki class ka nan ki mensiwa kadang tak ada kelas 3, hadin kawan kelas 4, kawan kelas 5. Dia kecil don, tin ai no hikai kita tak argo. Dia kalau kawan sibuan, paduan rak ikan quality of education tanda argo no hikai, dan apa hikai, nadu na primary hadin kelas 5. Ya halo kanin nak kalian question di demand pa lakum nu, aku bela produk sangot kino hikai, ide ban yo what way you have to. Dalam kata, di sekolah kita buat kenal. Siswa san pembuat jalan di bantu mereka kat kumka PTI. Katakan, you guys, saus nam nedar ulang tahun itu. Kat ba, sekolah tiba, larisan yang mahikai, kimio, kena pat, tanyo mahikai kimio. Kadi kecil baklana, kan sekolah ikut akan kita hai itu. SSD corner school. Ini orang yang dia kerja grant tu, maintenance grant school grant, dia ban extend dan island second school baru. Nang bak quality of education kan dan nak jalan jalan. Ikat duk yawai nak kalian juga sen ikut apa? Sarkar dan Cipya yang ini isu bang bu. Nama ini dia kita berterang dan kecil yang boleh begini untuk jalan. But kita nak bahasa itu bah ni dan kecil kerjaan. Ya kita school tiba orang ba tiba dan kena eta ki school ni yang be akan nongren ba ni kran batawa na ka school bersama bersama kaji mamle ai jo sarkar ya kita school minta kelawan ra kela kaji ya school ba tiba ini ki school tiba clash tom tiba le ba ba tim yo di tingra noi kai kidan kinai kai qualify tiba kata kita ki school ba la pau siam license na jumlah pas makin tang weru di kita school kita yo ki tira pasaka di balikin bila na ay kata bisa I know kita school di badan hak pasongnya tentang quality education kan kio mulai